Kanyang laki din! Apay, nakaamwam nga ado tilong ko. Kini manang Hilda ah. Jay ka aruba mi? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo. No saan aja ka arubayo si kaamot. Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging nga ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayon ngamin amapan ijay ni manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanlaang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, taka-arubang pa'y amis mo. Ay nalakay, siyak manen ti talk of the town. Wan nga rod, si kati pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na ngamin ni Manang Hilda. Kunakon kahit. Idi pa'y lang ay ti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Si kaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di jay lakay. Wan nga ron. Atan sa gituntuno iti manok Suro tekman tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkaditatawa? Ay alwadam. Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalagring. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti si daan lakay. Urayan talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mat nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, yinakamalo kong akar ni iti manaw. Aduunay day to inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos day to eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadiguan da Manang Hilda ken nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadiguan. Kahit imbagam mat asaan mo napadpadiguan. Katuan. Ala. Ayabam kit din dagiti ubing ta ibusen tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day jay uno. Tiyan mo. Tiyan ngunsa. Agsaraon tamabisin Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak matang. Awan mo jor orayan ta nga ipadigo nila gring. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan alangan lakay. Kitaam, naidapan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit uray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawa, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinda ito'y. Anya sana mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar an naimot da ije alagreng. Anya? Mangipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalina nga imot da ita alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay. Gayamon sa mati kaaruba mi nga imot. Ha?
Asino ka arubayo nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abis-friend mo? Nilagring titakdakamatin yung nga imot? Wow, imot na yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta, isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na iti inuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kayat ti imot agayam. Imot lang arudan, nagadupay ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka numanan lakay. Nagkunamay. Isumot ti inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo kada ko ada. Good. Diyak gayam amo akas ti ugali na. Ita si Kantidakas. Ay, nagmalas taa talaga. Tati kaaruba ta, kichismusa. Oh, Hilda, inaldaw kan sa amo, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara da ito'y balay. Di mo pa'y malinisan na yun. Nagadupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan may sa, mapankalaang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot nga ada dito'y balay. Kasano nga min makita, nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masangputak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't, na minsan ka lang nga naginaw Kisa-kisa yaman mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga isulang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming ada iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalod ko. Gusto nga roden, awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kuluk-kunak, idarum ka man. Diyak lang nga ron agtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wanlagring. Saan na akayat asumardaw? Kalpasan nga yung chismis na nga ado tilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Siguro, makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigir-gira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamong, isistoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kuana. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kat, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin agsasaw ka.
So nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbaga na nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagreng. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinadal na ka? Kasano? Kadi mo matsardengan nga ichis-chismis nga men. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak kayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tama siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin, idarum mo na dagos. Di kalabay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matiraso nga idarum mo ngay. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya akong timang templay di kabik. Ya akong ringan. Tamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan? Apay bakit? Kita man da ito bibig ko. Nini, apay? At na nagtubo at taramidong di tabibig mo? Apay ngayon anagalo ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko, mat. Huwag nga rod man Sa pinagdakal. Ay, jak kayat da ito atarami daw. Sino nga iti mangayat nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano ako ngay ama kapangan no kastoy? Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan da ito ataramidong iti bibig ko, lakay. Nagad mo Dayjay bakay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik ikis ko nam kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na taramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar, tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, Uray no awan mat basol ko kan kwa na. Hay, jakman amo no apay akagurgura na. Nanayunan manan na ito nagtubo at aramidong dito yung babig ko, lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumatan. Limtagan na ito yung bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita dak nagititat tao alimtag ti bibig ko. Anya lang na iti maibagada kanyak. Kasi siyempre, uyawunda ka bakit? Di nakpayam mo ngay sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumati nararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag inchismis mo pa ida? Nagut-ot to'y bibig ko, lakay. Manu ay atat tao ti inchismismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay numanaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasjay ka adut agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam amin nga da iti turay. Edi agpaagas ka kadakwada. Nay, manaw. Payasan arum rumor dita balay ni Manang Hilda bakit ma?
Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik-ikis. Diyak man mo, nuapay nagado ang mabali na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi diya at aramidong. Ang mga notaramidong ti chismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Ide awan, ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adan manong, ti awag na di taasakit. Taramidong ti chismosa. Kitaan niya nga itagas na, apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nan ti agchismes. Kitaan niya pa'y, Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak iti imbagam. Numasapul amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito nagtubo at aramidong dito bibikaw. Pagulyan nakpailaan mo, di takangatuan na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo ti agchismis kin aguyaw. Iso ay ti agas na. Isok ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na ichis-chismes kin inuyaw mo. Ay mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kan dagiti na do mga inuyaw ko kung chis-chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ayo day tanga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.